Жирокова Гулислав Ошағындағы номер 11 мектеп интернатының 2 А классында оқимын. Кітап оқыған соңында долбоғының негізінде Бері Винтерс ағайымыздың «Майпаң мамалақ ысықтан абайла» деген шығармасы бойынша түсінігімді айтып берейін. Майпаң мамалақ ысықтан абайла. Бүгін Шреяның туған күнін белгілемей болды. Bir az çıdaydı. 10 minuttan keyin dostlarım gelip kalışat dedi çoğun atası. Uşunca uzak bu. 10 minut böyle Şreya 3 günde ulan bir tuttap şekerip koyuyor. Şekergen sayın kutkiymiş şalpaktaydı. Birazdan yine işittim konkurosu şıngıradı. Şreya'nın çoğun atası eşikte açkanı jönödü. Dostları geldi. Amir, Laura, Zibe, Mo жана Майпаң мамалақ деген достары келишти. Шрея абдан кубанды. Алар бийлешти, жыргашты, каткырышты, ойношту, ырдашты, ойноп курсактары ачышты. Ким чоң атасы ким куймак жегиси келет деп сурады. Балдар чуулдашып колдорун көтөрүштү. Балда biraz şiddet durula 10 minuttan keyin dayar bolot. Adegende men kamerayı dayardap turayın dedi çoğun atası. Birazdan keyin eşitsin konkurosu dağı şırıladı. Şreya'nın çoğun atası eşikten çıkan jönödü. Kamerada dayar boldu. Eşikten açayınca kim geldi eken dedi çoğun atası. Ana tatlı kuymak pişirabız dedi çoğun atası. Балдар мақұл болышты. Шреяға чоң атасының сөз жаққан жоқ. Бүгін менің туылған күнім, күткім келбейді. Құрсағым ашты. Татты қоймақ жегім келіп жатады, деді Шрея. Балдар шықпай қалышты. Шрея ашханаға кірді. Столдың жаныға келді. Отырғышқа шығып, қоймақты көмөч казанга койду. Аны отко койду. Аш куймакты өзү пиширмак болду. Дасыккан ашпошчуга окшоп, куймакты одармак болду. Шрея. Бирок куймак ыргып кетип, Шреянын колга түшүп калды. Ой, ысык, dedi Şreya. Ыйлап жиберди. Анан ыйлап кирди. Майпаң мамалак досу Шреяга жетип барды. Шреянын колун муздак суун жандырып, колун тосту. Шреяга айтты. Бу ысык нерседен этият болушуң керек. Абай адамдын тери ысыкка чыдай албайт. Анткени сенин колуң күйүп калышы мүмкүн. Күйүп калганда көпкө чейин чыдабай оорута берет, деди Шреянын досу деп түшүндүрдү. Шрея бираздан кийин чоң атасы ашканага жүгүрүп кирди. Эмне болгонун дароо эле түшүнүп алды. Шрея чоң атасын көздөй умтулду. Бирок ал аны токтотуп, Шреянын колун муздак агып жаткан сууга тосту. Шрея, абайлабайсыңбы? Ысык нерседен колуң күйүп, оорута берет болчу деп чоң атасы түшүндүрүп жатты. Шрея 10 минут биринчи бул жардам суу, анан жана башка нерселерге киришсең болот, деди чоң атасы. Шрея суу калгандан кийин деп кайталай берди. Бираздан кийин Шрея минтип айтты. Оба, түшүндүк. Чоң ата, сиз бизге куймак пиширип бересизби деп сурады Шрея. Ага айтты. Бу ысык нерседен этият болушуң керек.
Adamdın teri ısıkka çıday albay. Ankeni senin kolun kuyup kalışı mümkün. Kuyup kalganda köpköçeyin çıdabay orta beret dedi Şireyanın dostu dep düşündürdü. Şireya birazdan keyin çoğun atası aşkanaga yügürüp girdi. Emni bulgunun darı öyle düşünüp aldı. Şireya çoğun atasının gözleri umtuldu. Büroğal anı toktotup Şireya'nın kolun muzdaq su ağıp жатқан suğa tostu. Şireya, abaysın mı? Isık neseden kolun güyüp orta beret bolçu dedi dep çoğun atası düşündürüp jattı. Şireya 10 minut birinci bol jardam suğu anan jana başka neselere girsen bolot dedi çoğun atası. Şireya su kalgandan keyin dep kaytalay berdi. Birazdan keyin Şireya min dep aytты. Oba düşündük. Çoğun ata siz bizge kuymak pişirip siz bir dep suradı Şireya. Bakma malaktan düşündürme. Baldar, otton, tokton, buğdan jana başka ısık nesnelerden ehtiyat boluş gerek. Bir jenglerde güz alsaňar 103'kö çalgıla, tez jardamga çalgıla. Baldar ısıktan abaylap жүрgülü, atennelerden ruhsatsız ot jana kükürt neselerde karma baş gerek.